na srpskoj televiziji. Ćao ste moje drage, bila sam prvi put na srpskoj televiziji u vezi sa našom školom. Kako je bila, pričat ću vam. U našoj školi ima akcija da stranci, u našoj školi uči se oko 70 strancev, učenice iz druge zemlje, i škola napravila akciju da mi donijemo knjige, doniramo, da svi mogu da koristi to. Tako, većina su Rusi, tako mi donijeli knjige. I naša učiteljica pitala da li mogu da kažem nešto za televiziju u vezu sa ovom akcijom. Još pitali moju drugaricu, ona isto dobro priča srpski, ali ona stidljiva i ona nije išla. Ja nisam stidljiva i ja išla zato što ja sam zahvalna našoj školi, našoj divnoj školi. Uvijek imamo, za Rusi to kao Disneyland stvarno u našoj školi, uvijek takmičenje, akcije interesantne, aktivnosti, izlaze. Naša direktorica, jako divna. Učiteljice naše isto uvijek imaju neke interesantne aktivnosti za djecom. I ja imam što da kažem, ja sam zahvalna i zašto da ne. I išla par reći samo, ali tako. I pokazat ću vam ovaj deo. Ćao. Pohađa više od 70 učenika koji dolaze sa različitih strana sveta, a koji su svoj dom pronašli u Subotici. Učenici 3. razreda koji su u Suboticu došli iz Rusije i Belorusije istakli su koliko im znači što na policama školske biblioteke sada mogu da pronađu naslove na maternjem jeziku. Jako često htjela bi da, nađem neku rusku knjigu u Srbiji, ali jako teško to da nađem. To negdje ja moram od nekih svojih drugara da uzmem rusku knjigu. Znači mi puno, ali da bi nisam zaboravio ruski, čitam još i srpske knjige. Spremila sam knjige i meni baš to znači zato što ja ne puno imam ruskih knjiga i ja bih htjela što više da čitam na ruskom, zato što skoro ne znam da čitam. Među roditeljima koji su učestvovali u ovoj akciji i donirali knjige na ruskom jeziku je i Alina Černišova, koja je sa porodicom u Suboticu došla iz Krasnodara u Rusiji. Ona pozdravlja inicijativu kolektiva škole da se omogući deci čiji maternji jezik nisu srpski ili mađarski, da u školskoj biblioteci pronađu naslove na svom maternjem jeziku. Doneli 2 knjige i hoćemo još zbog toga što dete da ne vuče. Imamo